investor. Awak Brunei urang kaya itu investasi Aceh. Awak yang sakidah ngitanya, yang historis saya jamun. Awak Turki item kamu kena. Mencari penjajah yang perang ngitanya jamun. Yang lauleh pemimpin dia kalau tak bam lauleh. Yang lupa lah Allah, lupa. Jadikan sana syariat. Mereka menginvestorkan. Leslek dia mana bodoh, belak jangan bawa kita pui lebah besok apa del kai petak lem. Hai ke. Karena banang rok tengok pajak pareman gila. Hai kan gara-garanya. Jadi masih motor kan gara-gara cobaan tu. Karena udah mungkin motor kan gara-gara cobaan karena minum jabung air. Yang bersalah ulama Aceh. Jadi ben bapa syariat. Ben bukan gara-gara syariat, gara-gara syariat. Tanya karena gara-gara drone datang syariat tu. Bakal kalau jalan tol. Itu masalah nampak jalan tol. Yang pun mudalah. Jalan tol yang pun mudalah investasi. Alah itu. Minta cara oleh urang yang kelola kebebasan. Menahak ketanyaan lagi cetok cabuya. Lagi model langai, unireng dulu masing-masing. Halah maju Aceh melaganya. Setiap bangun dia benar keuntungan dia sampai 7 lapis keturunan tu benar. Kita menggok kena Aceh. Berniat letak darah urang Aceh katanya bela temelah. 14 istasyona ulaştıracak. Belki Aceh wen denganlah bapak menaik tahu isap hamho katnya tambah bakar. Negara-negara gaduh bedanya. Jadi pegah lewat malah jangan bergaduh-gaduh. Yang boleh mengatakan dalam daerah kalau tak baik berbeda biar tak wiri-wiri kalau karena temang bulan puasa aja kita menghulu. Jangan naik blok Aceh tuan lagi undang-undang lagi nak puluh lagi lampu doi maka pesat doi. Mana rencana pilih yang gubernur tahu urusan dia perlu. Lagi yang menaruh pasal putih. Kepada gubernur hana wasil ne ulung kada tanya yang masalah urang yang mutalim dan agama ulaşım imkanı sağlıyor. yang ada di kiri dengan mati udah mati ini melanggar agama melanggar agama masalah itu orang kata wajib bangun Aceh. Orang kata wajib gubernur berasa wajib wali kota Harbubu. Yang penting baik menggalung baik melanggar dengan aturan agama. Sebab Acehnya bangun dia urang yang agama jamun. 3. havalimanına di dalam kampanye pegang Aceh. Beşiktaş'tan 34. Yang lain macam. Pada kampanye ulama dayak. Kelompok bina api ulama dayak, kelompok bina ulama dayak. Havalimanına Mecidiyeköy'den 27. Hacı Osman'dan 47. Mana yang kena abu-abu kamu kamu orang ini. Otogara Yang tak sama tapi api dia memang tak benar tahu-tahu. Jadi pula tunggu sampai pegah punya tunggu lah pegah abu punya tengok lagi abu lah. Abu cakap betul. Abu tumin betul, mantung abu punya betul, abu betul. Katanya udah buru siapa abu lo tabu rakitan. Katanya daripada mati ke Sasro, mati rumah sate. Juga mati ditimbak le kau yang timbak demi untuk bela kan? Tapi betul-betul bela ke mati waisi. Ya mati konyol, mati jahil, mati jahum. Menyong dua ramai itu. Itu mendung tengok. Sebab dia bijak pejuang mendung. Kamu tahu darah kadang minta tes jenak Cina yang dijauh dong pucu pucu mutia pucu ayo dong pucu curu perang dong cucu bulan jahit tanya nek kita rata-rata urang jahit urang perang Belanda jamun 17 kilometre uzunluğunda tinggal urang Aceh raya nak semboyan urang Aceh ayo
Toplam Nah, dia 167 cakap ya. kilometre uzunluğundaki Gerong 205 time kalung berat. metresiyle Orang yang menjak milletimiz berat. yolculuğun konforunu Kurang yaşıyor. cakap ya. Kutalang ke bawah jaga pagi. Asrın Kutalang tak projesi perlu kita dalam tanah. Asya ve Yang di tengah Avrupa Belanda kıtasını dengan denizin pesawat dia altından takih baju mu. raylı sistemle Asya ve Avrupa'yı denizin altından lastikli sistemle Yang birleştirmek menata perang di için perang Avrasya perang Belanda Tüneli'nin mau datang yapımına tentang barang. İstanbul Boğazı'na 3. Kamu köprüyü datang yang Yavuz betah Sultan barang Selim betah tapi Köprüsü'nü semangat. Dünyanın Hana kompromi kan kafe jamun nunggu. İstanbul'a yapmak için çalışmalar başladı. Sama-sama kita kuning peso bu penjajah jamun. Bawa Eropa, bu Belanda yang perang ke tengok jamun bawanya bangun Aceh. Hana menceh sesampilatnya tadi. Mirona lah muda urun tu pegah gara-gara kan kinayat, gara-gara syariat Islam. Main kamu ni peso Aceh, nyok Yeni urun Türkiye pangan. ilkleri gerçekleştiren, hayalleri gerçek yapan, 2023 hedeflerine durmadan koşan büyük ve güçlü Türkiye'dir. Yeni Türkiye en güçlü zeminlerinden birini ulaşım alanında kurdu. Ulaştırma Bakanlığımız yeni Türkiye'nin itici gücü oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca 6100 kilometre bölünmüş yol varken 13 yılda 17.750 kilometre bölünmüş yol yaptık. 80 yılda 50 kilometre tünel yapmışken son 12 yılda 200 kilometre tünel inşa ettik. Sadece bu yıl 128